وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. ثم الصلاة والسلام على أجل المرسل سيدنا ومولانا محمد، خير نبي أرسله المولى تبارك وتعالى واصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد. Kwezi wazee watu Waislamu watukufu, wanama mashababi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hizi neema za Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ikayao yaturanti urifanyazo na ndure hatinamu hata riwasili usiku wa leo, riongao Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu yarijilie ze neema za usiku wa leo, yareheti ze baraka za usiku wa leo harimwa umjohatu bali na imejia Uislamu pia. Mwenyezi Mungu yarikamilishize haina ndongo za kheri zote pia harmu imejinu, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Kwezi tungoje tukufu la Kiislamu ya khutba ya leo iwashiha hamabarua ikayao ngaya khutubili yao na wesheleziza haina mwanadamu itoka uyonti pia ikayao ya warakatul miladia ya hae nge representeo umji wangu la dimani haina barahani itoka unu ya liyo ukayao usilamu wahatu wazee wahatu usilamu watukufu. Mwenyezi Mungu harnika bahati mkuu waka Mwenyezi Mungu harmaze kaumu ikayaundo zabira shahataua wa umma wa mtume sallallahu alayhi wasallama, miongoni mwangu wa umma wa mtume dasi sisi karifana na wangu ajio harmaze kaumu zabira. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ajaili yao umma unu ngona sifa zao makhsus ikayao kazijakano wabira wa harmaze kaumu ikayaundo zabira. Wange miongoni mweze sifa ni tukufu Mwenyezi Mungu yeye hansi zao umma unu iketafauti baina ya hao neze kaumu ikayaundo zabira kabla ya hatu do usiku wa juma unu. Usiku wa juma unu inu neema kuu wazee watu Waislamu watukufu Mwenyezi Mungu yarifanyia si wanduaho umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndo ujaili ya si ummati wa mtume rikena usiku bokonga ritoka udotanganiha haina ya tuo na mananya ya mwone harma mfumo kangari juoka ya rizaliwa banu ngari ensho banu shari sampanya he maisha wala wadungumba izahazi za mihono wala wadunguzele koli ngwasome sao wala wapashia hauroshe maisha. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu harijaili ya ukaya rikena usiku harma mfumo idonana ili haina mru akina mahabba ya hene mwananya baada harma mfumo wa kamiliyatu muona shari jeronane na izonga ziparihani hao harmaze jumazinu ikayao kazijaka yao harmaze kaumu ikayao mruzafiri. Wengeza jumazinu Waislamu watukufu hamadena mnao wanazioni wakausisherehi ne hikma
ni falsafa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni falsafa ya he sharia shaki Islamu shaka uri oblige rike wangu wa udotanganya haina jumaa dukaya rije risherehi mabi izo wanadamu waenshio harmo hayati ikangizo njema wanguwa tinane tashjii hata zenongo izo zidumu ikangizo mbi wanguwa nasuhiane hata zenongo izo zireje ilingoni zitasuli hanu au kaizo tindizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanzao katuta hao umma wa Kiislamu uyenshi harma balbala soka uyonzibia. Ebonge wazee watu waislamu watukufu ya khutba ya leo ngewashihao arasailu at-tarbawiyya mabarua ya malezi ila kulli man wulida fi hadhihi al-buq'ati al-mubarakah riyabeshe yao haina mdubokao hazalihania au harmao mjuni rekanda asiri lobanu Mwenyezi Mungu ajurile tizaze nyimuri yani kemesha mema na mwishilizano na mparano rekando walobonze haina bahanu wajiunao angundo wazee wa hatu nuwa na nyasi mashababi wa isho Fransa arangu ndo waishio ze dawla mbali na bali wasabiriana walio nedamu ya mjiunu libaru wala leo ni khutba ya leo gerongo zao haina mzimandasi ilirike hashiri rishie izo usilamu uritashiao wa harmao mjiunu nane miji ya ho usilamu ntipia lirike wangu wa udunga haina tabia njema na haina nongobo kaonga zijutukuza umji wa hatu zehenti amani zaidi na mwishilizano wa harmu mji wa hatu. Iyo nde khutba ya leo waislamu watukufu ar-risalatu at-tarbawiyya mabarua ya malezi ila kulli man ulida fi hadhihi al-buq'ati al-mubarakah riyabeshe yao haina mrubokao hazaliana oharima shepande shabaraka sha ardhi rinshoshinu nando ipande sha ardhi razaliwa haina mru yabuwe mashisho yae shie enamna uislamu ulirongoza. Waislamu watukufu mengoni mweze nongobo ko ila adimurizi tuwe sontipia dukaya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu harijailia si umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallama yaukaze nongonku za ho umma unu an-nasiha dotodo nasihiana nasaha yo nasihiwa hanongonje mazifanyishi hao unasihoa ndukaya zenongo hizo yondela mna Mwenyezi Mungu yahamba ritile jeze na ridungane namna hiyo bayo ndena mna uislamu yonde namna Mtume sallallahu alayhi wasallam ya amrisha nasaha yotu kambi zijirio harmao mji uhadharisho ndio kayewe senongozi fanyishi hao mipango epangwao mikontiko la nzizi wao za fikra za tilonziani omwendo wendao harmao mji tinde namna hiyo idhan nasaha yubakisha hajani kumbili he namna hiyo imma sharri ushihadharishe kama nada muislamu imma khairi utetashji au wabakishe au harma khairi hiyo. Wengewe waislamu watukufu Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu mredanzao havumbua zenaso hazino harma Qur'ani na honesa ya ukaya uamrika yao walitendea waparao mitume yomengoni mwe hasika yao za wabehao mitume wao wakaunasihi ze kaumu za hao oharmeza kheri wazizingarendo oharmeza za shari wazitawe ili zitijoka ajali hao waonana ni adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa arshadahum ila ma yuslihu dunyahum wa akhiratahum mitume wao wakausihisha wakaongoza ze kaumu za hao zilabokawe kawa zifanya ngazituka maslaha ngazituka wema wa hao duniani na maudu siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu uroneshe namna yakahumusia Nabiyullah Saleh alayhi salatu wassalam iliambie kaumu ya hahe Salih awambia ukaya qaum laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum yani ni kaumu ya hangu sisatitekeleza la barua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya nabiani mnikeni tibahi wa nasahtu سيدتي الناصحين وهرمل باروا يلوم زنغرينرو ولكن لا تحبون الناصحين
shaha usikitifu kamtukubali naswaha kamtukubali eze njema kamtukubali haina nongobo kaonga zijohumnikani valwele harma dunia ino zimtowe no harma utiro kamtukubali nyikomwe hangu wenge nabiyullah Salih alayhi salatu wassalam kajala la masihu wala mtana tumauhashirisha qaumu hahe wakiharma tabia njema na mwendo mwema. Mtume sallallahu alayhi wasallama Mwenyezi Mungu hambeha yonde haziyatoka na mtume sallallahu alayhi wasallama hajahaju sawa hanoa nanya wakaza wananya mitume alayhi salatu wassalam akajumu hadharisha wanadamu nezembi na watia tashjimu harmaze njema ilizi joka radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yondo maana bokao ritawa ya khutbainu leo ribehe darwa la malezi hilo hosoni mahaina mwanadamu yesho harmao mjiunu yazali wa harmo mjiunu rekange banu rekange haina ba ardhi toka yontipia yanshiyo libarwa linu ngali warongo zao onge waislamu watukufu libarwa la hadani nursilu ila kulli man wujida fi jasadihi qatrata dam min sha'bina almubarak. Libarwa la hadani garlibeshe yao hamnyezi Mungu haina mrubokao hado jangali yao harimwezi ungo zahahe hajihundu ngena ipandesha damu au katra ya damu ya sabiriana no mji mtukufu wa hatu rekanga we banu rekanga we bonze rekawe muyu rekawe mtiti rekawe mme rekawe mshe kanza uishie zo mtume sallallahu alayhi wasallama ya rabbi yao. ونذكركم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم rimweshelezi zeni wanubokao Mwenyezi Mungu hamnikane bahati ngani damu ya mbudadimani nga mzungulao niyo haina baba halumlio shanga mjifakhario ya ukanyo mbudadimani ngeri mweshelezi zeni umbongozi wa mtume sallallahu alayhi wasallama tumearambia ukaya man lam yahtam bi amri almuslimin falaysa minhum imanadamu ijukaya katushukhuli haniha na zilazihundao wanadamu Uislamu aweti mengoni mwa Uislamu ikaleo uharumwe mafuhumu ya hadithi ya mtume ikamtumaka urusi ya ukaya haina mwanadamu bokongu jiwazo kaye Muislamu shazila zihundao Uislamu katina hajanizo zenje mazihundao Uislamu katuzi saidia zambi zihundao Uislamu katutabia uharumwizo aweti mengoni mwa Uislamu yabo wamrubokao harenge mavazi ya Kiislamu habaya shawoti Muislamu hauka Muislamu geladi moya koze nezi mundao Uislamu Islamu nganzao yajibiwe yazitini ya mvuu yazitini ya shewe na bashasha ezi mundao Uislamu ikazo njema yonde na mnao Uislamu hatu ulipangao wenge wanazoni warambia uka he waqiri ya shio oharima za mazinu no harima za nyakati zinu garitukia sishe hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo rirumio harmwe miji ya hatu hino rirumio harmwe malaho ya hatu arabe ukaya kullu man haina mwanadamu ikayao man lam yahtamu bima yahduthu fi baladina wa awtanina mwanadamu ijukaya katina ukhafilifu katusikitia ne malezimai no peu no mwendo mwi dezetobia nziro kayaundo zijirio harumwe mijinu katujibiwa neze aktivite njema ne malezi mema neze tabia njema ijuka zitilwa nziani gazendele yao baso wanazoni ngwambao kaa garijujo ukiasishe hadithi ya mtume rambe ukaya fahuwa laysa minna abu mrujoke namna hiyo woti mengoni masi nanzo sonti pia haina mria koze nezembi ziremao mji sonti pia nganzo haina mru ya tabio nafsi ya hae ekaleo ino mji ngwendo nai nganzao haina mwanadamu la wananema lezi maziro joka ngaisho harmo mji shayake tayari wa huima ya dafi wa mji wa hae haukaizo ndizo wa Uislamu riparao wa Islamu watukufu wanazoni mwarambia oka mwanadamu ngela dimweleo ya ukaya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu habe hao Islamu watunu lihimayati albiladi wal ibadi Mwenyezi Mungu alibeshe ya Uislamu ujo hifadhi ya miji
uhifadhi nuwanshi harmehijiyo فبلد المرء وأوطانه إذن أوير لها يوكايا ومجي وازاليوا نوطن يوهاه وكتوه مقدس على كل عاقل ومفتخر أوير لها نوزا فالوري ومجي وهاه بمنادامو urendea valori nkuu hosoni maho irendea ndo makamu yaho irendea ndo shosha haho oharmu hayati waho haukayonde urepresente o haina wakati o mahalaika yao ndo wazaliwa kama nada muislamu waislamu watukufu omji wazaliwa kama nada muislamu urendea amana o harmenti ngo yaho utambe ukayanga mimne jana mitimengo ni mwa rwende sawo mja atijao manusonti pia nga sino mtango wa hatu siwanazichana nga sino mtango wa hatu yaladhimuri utange wazee wa hatu mbono mtango wa hao yaladhimu utange kawanadamu wa islamu ilo mji wa hatuke na sheo mji wa hatuke na valeri haukaizo nizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanzao kawa islamu watukufu ebongewe manadamu ikayao kubalia damu ya mudadimani ngozungulio haina mahala yote pia rekanda hundani rekando bonze umji unungu dhamanaho umji unungu amanaho ubirlie utunde upange ulekeze haina nongozo ntipia za urekebesha umji unungu johuzisi wao osoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waislamu watukufu amma lebarwa labili waislamu watukufu nursiluha ila kulli man istukmila ismuhu bismi hadhihi albuq'ati almubarakah garlibeshi yao haina mwanadamu bukao le zina lahae lo utimiziziwa no mji unu namnaje yo mkinishia haya mafundi watu walo banu kama harmazi azizabiro za hao nasema zemfu yao oambia ukaya wajota hamruporo Muhammad Saidi mathalan na balayuni haya ukaya o harmaze Muhammad Saidi siloba alangizo naru au nne na yahozo Muhammad Saidi zote za mji mzima shangabo Muhammad Saidi ya mudadimani ngabo Muhammad Saidi mtorale ngabo Muhammad Saidi muitana mathalan abwe kashe kwamba ukayanga mtao Muhammad Saidi ze Muhammad Saidi zilovala zonti pia tsojoju aziji chaya haba ukayanga mtao Muhammad Saidi mudadimani abo bimana ya ukaya le zina la mudadimani lodela kaujaluti mizizele zina ebonge Muhammadu wo yabali ya lezina la hatu ya zunguli yao harma ule mengu kamili khutba inu ngemrongo zao imam ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakahube au harima kaukabil ardiya hata uwa uzali wa harma wa mji unu fayaman istukmila ismuka bismi hadhihi albuq'ati almubarakah yewe mrika yao ndo watimizizi wale zina na mji mtukufu wa mudadimani udhakiruka fillah ngamuhusio Mwenyezi Mungu nurudini jusuye nafsi ya moyo wangu nusio wanadamu wote pia anna hadha albaladu baladu wanumji unu ndo mji wao kama nadamu islamu wa hadha awtanuk ndo watani wa hao mji unu wa hadha sharafuka wa marjiuka ndo marejea ya hao na shindo sharafu shahao uzunguli yao haina baba hanionti pia kama nadamu islamu hadha al-ummu alladhi yukammilu ismak wa ila mtatika yao ndio ukamilishe zao lezina lahao kama nadamu islamu hatta ya'rifu an-nasu bainaka wa baina al-akharin hata wanwashide umaizishe yauka wewe Muhammad Saidi kinyume yao wanojina haukawe Muhammad Saidi yako hamudadimani wala Muhammad Saidi hapa yakula mahala mrojina ebonge hasibabu ya homji ngoti miziziwa lezina lahao kama nadamu islamu ebonge kama nadamu Muhammaduo ikayao halikiwe valori hiyo umji umkamilisha lezina lahe ya khutba ya leo ngemwambia ukaya fala tudayyu utipoteze umji wao na hopotezao mji douranti zila yaladimu zimilie kawa mru wasoma wele wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa mru wasoma ustaarabu ulejeza zila yaladimu zimilie kastaarabu ulejeza zila yaladimu zimilie kadini ulejeza zila yaladimu zimilie kimila hata zenongo zonti pia zifashili zireje dingoni ebonge khutba ya leo ngeurongo zao ya ukaya fala tudayyu utipotezao mji kama nadamu islamu rekanga hunu rekanga wa Ulaya
nganzao wale yaukaya mji unu wene mruwa huwania haina baba hanvoti pia wala tuhaqiru wala utidharabu mji bimaana yomkinisha sisi mashababi mruwa hapa bihende babi bonze hende hao nolongo zilo ulaboko kaziti mbude mathalan shawakati ujamba ukaya bala muda ulatino mji nazaliwa yonazaliwa na hunu wanadamu wangwanshio mwengeka wanadamu islamu yazalo harma mji amana hunu ele wayaukaya unundo mji wa hao fala tuhaqiruhu utiudharau kama wanadamu islamu lekeza mji wa hao lekeza shosha hao lekeza umwendo wa hao haukao mji hunu ande maraji ya hatu haina ya roha yoti pia yazungulio harme maisha shazembio za hizo tipia hata yardia reje nguda dimani hizo zo tipia yuondo mwendore ndao haso tipia ebongenga nzoro lekeze rekebeshe tabia njema na akhlaki njema haukezo deziju utsongesa maudu rijifakhari no mji mtukufu hatu waislamu watukufu ongewa nazori wa rabia uka wakun fi baladik ganzori yesho harma umji unu kal atibba riyeshi hamama tabibu uyenshi bomnashioni wa kizungu uyenshi bomnashioni wa Kiislamu uyenshi bodhamana uyenshi bo shababi wa harumji wa hao katabib uyenshi hama mru doktori au ka haina mru wakao nguhisi au kaya doktori haina made ya jawharma olopitali hahe kado tofautisha baina wayo imade wa itimade wale wajabala wonti pia yofanya haina tartibu yonti pia hata walekeze wahonane na unono ebongeso tipia nganzori birleo mji unu rikeha hamasinde matabibu wa mji unu haina mru yakene hamu haina mru yakene ne fursa ne bisara ya utwalia yahangalia haina zijohi naro harmo mji haina zijuni kao mji sheo yazipange azeleshe wala amrike yaondo waloneze dhamana nyezi mbaju wale tizaze ni muri waloneze dhamana ba wake tayari wahankulia haina fikra njema tipia bayonde namna wanweka henda yonde namna wanweka hanza wa hifadhi yonde namna hesheo yonde namna homurwa hizo ndizo uislamu wa haturi pangao rike wanwe namna hiyo wakun fi baladika baina ikhwanik ايشو هرمو مجي وهاو بين هاون ولا نوه كالأطباء هاما مطبيب والراعي يرعى حول الحمى وكي هاما متصامبوزي نمتصامبه هاو كمروها منوو يهانغاليا إلو نانيونغا يتيرمي إتو نانيونغا إلو بلالا يتولوا إلو نانيونغا زنونغو زوزون تبيا زو برهانيها هرمو منادامو ولوها مندنا منايو وسلام ودفو Wange wa Islam Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu iyo ndi barua ya kauribeshia leo kwa Waislamu harme khutba inu reshele stale chani kuya uka ngaijo huzisiwa mji unu haina Mungu jo huzisiwa mji unu na Mtume sallallahu alayhi wasallama arambia harma hadithi wakawa irengwa na sahaba wa hae upara Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausi ad-Darimi radiyallahu anhu urabiukaya anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama Mtume sallallahu alayhi wasallama unabiyo hamwe hadithini ukaya ad-dinu an-nasiha ya dini ya tuinu eshatongese dini ya hima dotodo nasuhiana eshatongese miji ya hima dotodo nasuhiana eshatongese madavu neze daula zahima zienshio hata leo dabu balo nasaha ikaka bati nasaha yabo kabajajoka uislamu kabajajoka miji kabajajoka daula shahasiba kwa nasaha zenongozo zote pia zihimi hosoni muharma ulemegu kayaondoreshi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa usisamtume alayhi salatu wassalam kulna liman ya rasulullah yazana sahizo kwa Mtume enga lichoka uzamba hasibabu ndo ega lichoka hambaze na sahizo richerunendi eorika yaondo liwambiaze no hizo enga liwambiao amehando Mtume sallallahu alayhi wasallama hajibwe masahaba wambio kaya lillahi azza wa jalla namtoweze na sahaza ya Mwenyezi Mungu haina wambo na saha na tuitoa Mwenyezi Mungu shaiti kebalange na faida taila yayo nao ya ukeka hambaze ngozi lange jonki shayanziwa la itikeze na saha uzambo ili yaundele patola dunia shane kemwangalio yezesho harmo mjio hae nekemwangalio yezesho harmo waislamu ya wanasihi ya undeze radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Ewange lillahi azza wa jalla namnasiho wanadamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watina udunga maslaha ya dini toko yote pia
watina udunga maslaha ya dunia itoka yotipia shana mnasiho wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Enongo ya pili wali kitabihi mnasiho wanadamu wazingarendo shosha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wali rasulihi mnasiho wanadamu wanze mtume sallallahu alayhi wasallama na hanza mtume do hanzana bainahu wanadamu na hanza mtume do hushilizana bainahu wanadamu no hanza mtume do kahaina mzimalasi yatoa mtango wa hai hata umjue lero hata umjuke harma istiqrar njema hata hena mraji fakhari wa harmu mjuhatu yondo hanza mtume sallallahu alayhi wasallam wali a'immatil muslimin mrudimdo hanza wa mtawaliani walo waislamu boko kwa tum amrishani nai kwa tum amrishani zitonjema haukai islamu wakati atawaliwa yo wajibu ya dunge ze amri zahe ya mtawala cha dekabahe katsufanya zenongoza uheza Mwenyezi Mungu siu haukaya mtume sallallahu alayhi wasallam haramia ukaya la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq ikaleo waislamu mtawaliani wamamrishani nongobo ko kamna ushinda ngomrishani nongobo kao zilao harma toka yahanu aya wakati hiyo karna ujotei gari tudunga izo Mwenyezi Mungu na mtume wa Arabia amma yeto aya hatunao dekango amrishao nongobo ko ngavuzi shinda nongobo ko usilamu uriparo harmizo abunga nzori watoi rekama sigure kamtana au kayonde amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallama akautimize hadithi ambao kana mrudi manzali tena wa ammatil muslimina nyonti piani waislamu mkejuma urehemlana mkejuma ufallana rumbi haina mbianze mananya au kaundo usilamu wa kweli ikayaundu ulitanganyao haina juma haina idi haina wakati hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu watukufu hiyo ndio khutba ya leo garione sao hafubi biikhtisari ya uke khutba ya leo iwashiha mabaru wa maili ikayaole baru ila handani rikauli beshea haina mruboka ngujihisi ya damu ya hai hadojangalia junduka damu ya hai ambuda limani ibaru ya leo kahunongoza ibaru ya leo tena ngerongoza haina mrika yao hakautimiziziwa au ya utimiziziwa lezina lahe no mjua ambuda limani sonti pia ngarongozi wao riesho harmu mjiunu harma amani na usalama sheo na murwa uhanza nongo njema uhanza mheshima zima uhanza itifaki nzima uhanza haina nongo za kheri zonti pia yonde namna usilamu watu ripangao rikewangu hifadhu mjiunu harmu mipaka ya hao no harmu mishinzi ya hao ili nihonane nezena wiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله. الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، حمدا كما يحب مولانا تبارك وتعالى ويرضى، فسبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أيها الناس. فيا أيها المؤمنون، موضوع هذه الخطبة هي رسائل التربوي إلى كل من ولد في هذه البقعة المباركة. عباد الله، قبل كل شيء أيها المؤمنون، يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن بذل النصيحة فيما بيننا من أهم ما يجب علينا على الإطلاق. وقد ذكر المولى جل وعلا سبحانه في كتابه الكريم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نصحوا لأممهم وأرشدهم إلى ما يصلح دنياهم وآخرتهم. فقال الله تعالى عن نبيه صالح عليه السلام لقومه: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك نبي الله نوح وهود وغيرهم من الأنبياء قد بذلوا جهدهم بنصيحة إلى أممهم في جميع أوقات حياتهم. فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وصل مسيرة إخوانهم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك أيها المؤمنون، رسالتنا الأولى في هذه الخطبة نرسلها إلى كل من وجد في جسده قطرة دم من شعبنا المبارك، ونذكرهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أيها المؤمنون، أستاذنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا في هذا الحديث أن من لم يهتم بما يجري بين المسلمين فليس من المسلمين. فبفهم هذا الحديث بواقعنا هذا في هذه البلاد نقول: من لم يهتم بما يحدث في بلدنا وأوطاننا هذا فليس منا. وحتى لو ولد في هذه البقعة المباركة، فما دام هو لا يهتم بما يجري بيننا من خير أم شر فليس هو من أهلنا. كيف لا؟ وقد جاء الإسلام لحماية البلاد والعباد، فبلد المرء وأوطانه إذن مقدس على كل عاقل ومفتقر ببلده وأوطانه العزيز، ويكون له أمانة على عنقه حتى يوم خروجه إلى الرفيق الأعلى. وأما الرسالة الثانية والأخيرة نرسلها إلى كل من استكمل اسمه باسم هذه البقعة المباركة. فيا من استكمل اسمك باسم هذه البقعة المباركة،
أذكرك أن هذا البلد بلدك، وهذا أوطانك، وهذا شرفك ومرجعك. هذا الأم الذي يكمل اسمك حتى يعرف الناس بينك وبين الآخرين، فلا تضيعه ولا تحقره ولا تفسده، وكن في بلدك بين إخوانك كالطبيب والراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه. الحديث روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الدارمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال. والله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وينفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أيها الناس. أطيعوا الله رحمكم الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، سراج الأنور وشهاب الأزهر، صاحب الكتاب والمنبر والحوض والكوثر واللواء في المحضر، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، المبعوث إلى كافة الأسود والأحمر والقريب والبعيد. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذي النورين الزكي، وعلي الأشجعي الرضي، وعلى التابعين من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. واجعل اللهم بفضلك هذا البلد آمنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء والجاهلون منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإياك نسأل فلا تغيبنا، وإليك نلجأ فلا تطردنا، وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم نق قلوبنا من الغش والحسد والبغضاء والمعاداة. اللهم احسن ختامنا، وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وارحمنا برحمتك الواسعة فإنك أرحم الراحمين.
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله